Jusamutuk ba irmão sirahotu. Antes ita tu kolia kona bane maromak ne fuan ba ia loroni de ohin mak sefoti gusi Genesis kapitulo 1 ida verso ida to ia sia mak nihoni netitu kata menara Babel. Mai besidau kita tu rona na maromak ne fuan mau ita estuda hamutuk mai ita liga ita ne fuan bala maromak ko orasan mai ita nai amine maroma ita bawat mak santo ia fatim as ita bawat mak kami adora ami sadere tina batina amine moris lara ami husu ita bawat ni Espiritu Santo ia oras dane hamutuko ami akompanya ami ba amine tilun ba amine hanoi ba amine fuan larang toma na maroma uja ami tu ita bawat ni hakara atau amine fuan bela nakloke simu ita bawat ni dia fuan santo nebe makame atorona ame to estuda hamutu hodi comprende aplica ia amene moris lorong balorong nai nune nai maroma ami convide te bot Espiritu Santo hamutu ami loke amene tilumos amene hanoing mos kolia ba ami ida atau le fuang nebe sai ai han spiritual na fating ha força amene moris ia mundu idane makame husu ama na lori naranselu lori Jesus Kristus mak dia fuan moris amene fating fo rasaun ba amang maroma kelale. Haleluya nai. Amin. Dia irmão sira makna Jesus Kristus hamutuk na maromak na dia fuang kolia ba ita iha ohin lorong idane kona ba menara Babel ita hotu tuira kompanya na fating iha itanya historia nebe mak itarona bebe ia evangelu mak sai mata dalam baita mak historia nebe Noe hahu ia tempo neba historia nebe mak Noe hone familia tomak na maromak salva iha be bot nebe mak sob mundo ia tempo ida neba nune sehela ne oansira nebe mak sesai geração tutan to oras dane mak nene geração ne semoris ema ida kusine bewan mak naran Nimrod. Ia Genesis kapitulo 9 podi tomai nya kolia kona balalau nuenian ate tama ia Genesis sanuresi ida versikulo ida to Yesia nya kolia kona ba menara Babel. Irmão sira serani tomak maka wadomi sirang Jesus Kristus. Ia geração noenian se ia ema ida naran Nimrod nia mak ema atebes ema nebe caçador nia caça animal nomos nia caça ema mai bem ema romak lagosta nia ia momento nebe tempo nebe ia horas neba nune ia tempo ne kedan ema hotu hamutu kalibur ia fatin ida ema lakohi fahemalu barai hotu sirau hanoin ida hakarak halo menara ida uma sidari ida nebe mak as tebes no besi batola lehan ia nebasira hakarak halibur hamutu atu sai ida de Nimrod mahakarak atu ukun sira ia tempo neba mai be nai maromak la contenti ho hahalok sira ne hotu. De repente de irmão sira nai maromak halo sira hotu sai confusão ho naran Babel ne kata buat hotu ne be maki ha tempo ne kedan sai confusão ida larona ida tambah liang ne be mak lahanesam sira hotu começa larona malu nonok sobu hodi fahe malu haketak malu ida ba moris iha nerain keta sira nebe mak liang hanesan ida nemak seba moris hamutu iha rai ida irmão sira historia barak ida ne fo hanoin ba ita kata hanesan ema moris ita labele fotian ita labele hatuduan
labele baku ita ni hirus matan ho di hatudu kata hau mak bele halo buat hotu. Quando ita lalau hamutu kona em Jesus Kristus. Mas bem nessa mesma cristão, ita tem que obedecer ita ni antomak banai maromak. Ho husu nai maromak ni força, nai maromak ni hamutu, babuat plano ne bema kita tu halo, ita ema ita mahanoi, mas bem nai maromak mak se realiza ba ita. Irmão, irmã Sira, maka wado mi usu na Jesus Kristus. Iha versículo 8 nema hateten kata hanesa meduni sira nam kari tuir na maromak ni hakara hodi ba na kono iha mundu toma no sira hodi hapara atu hari sidari idane. Irmão, irmã Sira, maka wado mi usu na Jesus Kristus. Tambah saja mak sira hodi hapara sidari idane labele hari tambah sira lori sira ne força sira hakara hahisir ni an hodi hatudu ba ema hotu kata sira mos bele hatudu sirni an kata sira mos bele ya tempo ne ba nune mai benai maroma lagosta hosir ni hanoi sira hotu nai maroma hakara kafahe sira ne hotu atu ba na kono ba mundu toma nune duni mak nai maroma kodi sobu duni sira iha tempo ne be sira halo na mana sela sidade ne ho serviço bot hela sidade ne ho fatu rai mia ne be masira halo sai tijolo ho di sira halo serviço ho di halo umane atu as mai be consegue nai maroma kapara sira tamba nai maroma lagosta ho sirnya Irmão, irmã Sira, maka wado mi usu na Jesus Kristus. Tekanan idane ba ita ema kristão, hanori ma ita kata. Nune duni, bai hira ita tu hanoi plano buat rumah ita ne moris larang, labele haluhan nai maroma nia hamutu. Labele haluhan atu convida nai maroma ke serviço hamutu ko buat hotu ne bema ita plano. Tambah ita ema dala barat boto toto ita hakara katudu ita niya força. May benay maromak ni hakara buat selo makmuso may kita. Ida na makletura ida lokray il oras ida na ita estuda hamutuk kona ba menara Babel kata confusão. Confusão ni halo rumranga emane linguagem emane lian emane hanoin toma atau ema lah hamutuk moris ihra ida may be ema ida ba moris iha ni fatin ida tuir nia liang na bema nia comprende anesang mos ita agora dadau ita mai ho ita nia liang barak ya Timor Leste ia ita nia liang iha San Lorenzo Tolu mai be ne distrito det ma San Lorenzo Tolu mai be sidau konta husi suku husi município husi aldeia ita mai ho ita nia liang ida ita nia ras ida ita nia kor ida mai bela hareba serne foto ita hareba kata ia Jesus ita família ia Jesus ita mau ari ida nemak maromak ni lefuan ba ita ia lorong ida na maromak fo bensam ba ita sidau ita tu takana maromak ni lefuan mai ita orasan nai amine maromak amirono na ita buat ni lefuan ame medita ona ya ame moris buat barang nebe mak ame ladung comprende ladung completo me ame kare nai completa me ame ida ba ida liliu ba ame hotu nebe mak iha tilon rona iha hanoi iha matang atu hare hodi studa buat hotu nebe mak ame rona nune nai maroma kolia na fatin me ame atu lia fuan santo dene la bele para iha ne mai bena fatin lawe ame ne moris lorong balorong diriji na fatin ame proteza na fatin ame ia ame ne moris ida ne makami husu ama la lori na ranselo lori Jesus Kristus ame ne lirai ame na fatin fo obrigado ba ame maroma kela aleluia nai amen.